lau hautagai: Baiona, Fruiz, Irun eta Lazkao. Eta hauetatik batek etxerako bidea hartu beharko du galaren bukaeran. Nork erabakitzen duen hori? Torri. Hauek, 3 zorrotz hauek, gure epaimaikideek erabaki behar dute. Avec de l'ardeur et de la bonne humeur, car il faut chanter tous en cœur, avec ses gradines, et notre bonheur. Thank you.